Урут да билигин да үгү сырыгалланар кохоңо койуллар, күн үтүе санаалаах, эйаға сереккес майгылаах, сааскыны нарын мичээрдээх, күн курдук сылаас, каар курдук ыраас, өрүү сырдык ыралаах, кехтибет кере жылгалаах, манетеңе кохуун, түрген туттуулаах, силлиени буурганы аахсыбат, сыыдам сырылаах, котугу кыргыттар, учуутал иитээччи идетин талан, Бүлүүтээҕэ педагогической колледжка үөрэнэн сылдьаллар. Верхаянскайттан сылдьар Ирина Эверстова оскуола салаатын чулуу устудьуона. Быйыл Ира колледжка ытыллыбыт WorldSkill Russia күрэх оҕотон республика таһамыгар кыттан келбите. Алын класс учуталларын белемнир салаага үйренебин. Группа бутыгар опсая сүрбе өспөт. Бегетин салаян Илде сылжачынан тютар бутынан болар Евдокимова Валентина Филипповна. Она заведующий быт Назарова Валентина Максимовна. Быйыл ола бетер 2016 сылга бәбит идебитинен колледжинен WorldSkills International Russia ден профессиональный күрәк болан аста. Онна опсая сәтте студент кытып быт, арас курстан 200 курстар кытып быт. Онна үрдүк балылан Жокускайга республиканскай WorldSkills'ка кыттан келлим. Күрәк түмүгүнен 2 место боллум. Опсая түйет участник кытынны быт. Ол курдук Жокускайдагы педагогический колледжтан 2 участник, онна Хабаровскайдагы педагогический колледжтан 2 участник. Күрәк түмүгүнен бәбит участниктар әлбәк профессиональный опыттарылы дисаныбын. Инникүле битигер бу күрәк бияха өссүдәл бәк ситихини туғаны ағалы дисаныбыт. Ирем мен группа бар үйренер, үйрәгары камнялаг, дисциплиналаг, общественный үйлетигер эппетнестәхтік сығынар. Практика старостатан, онна билбетим кені олыс эппетнестәхтік сығынарын. Үйлетигер, онна оғылар, студенттар документацияларын, онна ара сөбәне аманы берер бәрбеккелер. Онна бәтін группатығар дағыны, отделенияға дағыны, колледжка дағыны сол бұллубат конференция, араз болар мероприятияларға. Нуча тылын, сақа тылын олимпиадатығар лучший орфографист болбыта. Онна үхіс местені урғый конкурсугар ылбыта. Ити дағыны көрдірер кене таланнағын, оны маны интерегер кейрен. Онна республиканскай бұғылып ағыларғар кені лучший чтец, онна республиканскай бағдарын сүлбе ағыларғар 2 местеләк лауреат болбыда. Айрина уз жаңы осколатын бастың выпускнига. Оскола ненәғы састақ оғылырға идәчі детигер уғыюллар. Устужонлар бәйіні салайыны түмсүйлерігер бұйыл талыннан қонноқтақтық ылсан үлеліхер көқті ағытчаттартан биддестере. Группа бар старостабын, онна быйылгы саңат алылы студ правкомыңа социальный қайысқаға социальный педагогтун Винокурова Варвара Васильевналын үлеліхәбет. Сүріннен семейный студентларға, соғытық иелерге, онна дробияларынан қайысқалақ, қайысқатчақтақ студентлары кітірі сүріннен үлеліхәбет. Онна кинилерге материальный көмө, онна проблемаларын бахарабыт. Ра қоту улустан сылжар студенттер әлбәқпет, бары опсай жайнан қачылан оларабыт. Тосылға бирде кәлі барар проеспыт төлөнер, біреметігер, арай бұйыл проеспыт төлөнметі. Асылы бойға кірада болылар, көмі қатчы көрілер, ұяйы саңа ғыл болбыт студенттер бұтығар, онна саңа оғыламыт студент бұтығар, сылға бирде көмі қатчы көрілер. Мен бұл социальны қайысқаға үлелер бін сөбілі деханатым. Онна опсайынан салайыр үлене әме сәргеребіппен. Жон сәрге үтчат қайдақ олорорун, тоқ бағалақтарын, тоқ саналақтарын білер істері олыс интерегіне дей санатым.
Үөрэх туйгуна Светлана Семенова эжигэн улуха. Кени билигин дошкольная сала устужонката. Светлана Нерюнгрига Артика сколотын бүтербит. Онна сылжан төрөбүт эбенки тылын, культуратын, фольклорун жанхан туран үереппит. Онна би котугум наговореннан жарыктаммыт. Учеба, да и профессия мне очень нравится. Сама с детства, наверное, мечтала нянчиться с малышами. В основном мне нравится их любознательность, активность, искренность, честность и нравится их веселый нрав. На протяжении 2 лет здесь, в колледже, я участвовала во многих мероприятиях. Но самое большое достижение для меня было, наверное, участие на 13-м съезде работников образования. Съезд проходил в городе Якутске. Мы представляли стендовую защиту о работе нашего колледжа. Выставка проходила в спортивном комплексе «Триумф». Там было очень много народа. Наша задача была рассказать о передовом опыте нашего колледжа, о достижениях и об их студентах. Мы оформили 3 больших стенда с богатым материалом о нашем колледже. К нам приходили очень много людей, задавали вопросы, все интересовались. Также подходили выпускники нашего колледжа молодого и старого поколения. В целом все прошло просто замечательно. Для меня это было очень большим опытом. Также я сейчас стараюсь в дальнейшем участвовать в таких же значимых мероприятиях, в студенческих проектах и конференциях. Студенттары котугумна гоборияннан таланнах тренер Григорий Игоревич Васильев утумнахтык жарыктыр. Кинлер Республика, Россия спордун мастerdары болан итиллен тақсаллар. Бу мамыкта баргасыл жаркыргыттар адаптивный физкультурага бастакы сылын үйренелер. Мен жарыктанбытым ден анавырга хажамын жарыктанбытым, онтон дойдуа барам-барамын бия команда тоқсоқ, олеген мана каламен басты сентябрга жарыктанбытым. Онна хажамын алдаңа хажабытым, онна коракка бәтер хажабытым. Онна мессис бәтағым. Бастыға тоғым болар, олахан. Әссе хитейленем дияныгын, шөтек жарыктанақпына, экскурс картақпына мастер эккамыспын толарабын, кандидат. Потом мастер бунхасын әренебін, бәйбін. Бу северная многоговореннан бу 1 сентябрьга хаң келен жарыктан хаджабын. Манна бу букырахтарга кыттыбытым. Онда сетием хоқ пока. Онтан иккесе Хусейн курска кадылахпина өйдік сетиленем жаханыбын. Бәйбір. Котубулустартан сылжар студионнар Арктика ден түмсүүлэхтер сурукка кииреринен барыта биохоникки бар. Түмсүү ханнык да тахамга ытыллар тәрәһиннерге тура туран халбат кыах барынан кыттыханихер. Кинлер оттолоругар айыр әйгелиин эңәрдәһәр оголор элбәхтер. Настя Винокурова үңкүүнү өрө туппу таланнаах кыз кини үеренер салаатыгар колледжка, улууска, үгүс тәрәһиннерге каятар да биреме буллар сүүрер көтөр өрүү кыттыһар. Настя колледжка киирен таптыыр жаргынан үңкүүнден үлүйен айылгы үңкүү бөлөгөр жарыктанарын туохтаагардасынар. Бу колледжка кииряхпиттен мен народный коллектив, айылгы народный коллективка хыджабын үңкүлүрбүн олустөһө билүүн бары түмсеммит наха шойдык жарыктанабыт, халаячыбыт Валерий Вячеславович Томская олус наха таланнаах үлэхет киһи. Бу колледжка кииреммин кемсеммеппин үерахпин наха хөблүбүн. Бу ноябрь айга айылгыбын кытары Москва коракка баран 2 фестивальга кыттан келлибит. Богатство России, он единство России. Бу фестивальга биһиге гран-при боламыт нахады үерен келлибит. Москвага бастыгыбын хиджар им боламын наха хөбләтим. Улахан бай кора сөда барыхпын багырабын. Колледжка хотугу улустартан сылжар оголор бары уопса женнен аан бастыкы очаратынан катчыллалар. Манна олорорго үеренерге бары условия барыта олохтоммут. Иккиз жейлергер оголор үеренер өз сылларын сылааска далбарга олорон аахаллар. Вилюйская городла хипкупкачинел бу иргитти школьное отделение нямамян оман группалан копкушитти. Этекининен Минатым Горохова Вера. Василия Васильевна. Бихивлана. Эбен бутанта национальный улуттан сылжабыт.
Билютага педагогический колледж, школьное отделение бастыы курсын студенттары болабыт. Онтон бәбит өрөх биттугунан кафсир буллакка биолу интен сөбүләтебит. Онна бу билүү колледжде барын тугунан мен эжибиттен обайдарбыттан истен келбиппит олин жугастыгылымыппыт. Бе тьюторбыт Анжелика Елисеевна алуын тен камылар бега колледж битер булана арас терехнер болалар интерехне онна активный диккаттахатыбыт. Онна иккистебит бене эрчим общежитие. Манна би тохпар словия бартабар. Сотрудничество боланаспыт республиканский северянка ден кырахтыга кыттыбыты. Онна меха группа магалара тьюторым алуын ден күскеме болбуттара. Бары кайыбыт курдук болбута. Мисс Грасия ден аналаты болбутым. Тон энникиден даганы бу курдук терехнерге активный диккаттахпыт. Антон бу беге кеһәңгә алып битен асны хаҗавыт. Күнәе беге моннык тарой борстан ахивыт. Күнүскәбитен болдан аслыйга ахивыт. Кеһәңгә битен болдан нарман тарой борстан ахивыт. Кубавойга плиткалар баллар, олен нар свободно бебит каһам багар астынабыт. Бе бүгүн тон эттәк макрон барыныбыт. Онна астанабыт элден кемит болланы эребиллерге ген халавыр бурдук аханын барыстабыт элбикер киттер бутын китта. Тон жаннар бут асыталар боландар ишге идик. Этин балык. Колледж бутопсая эрчимден атын биги студенттар бут бейлер аттабыттара. Онан кырдык таны бихопсай бити эрчимнәк эдер үтчет олого көстөр гүйөрөл курдук оттон бу эбен бутантай риттен икки кыстакпыт Горохова Вера, Онна Васильева Саина. Кинер быйыл именно самай улахан хастах старейшее школьное отделение наттыр. Отделение быты киренер юрненер школьное отделениега. Оннотон бихопсай битер кинер икен күһүңеттен олорла сентябрьтан хүрдэ активнайдар икен куруттун үйөрө көтө хыджар кыргыттар Вера Горохова биги опсай битер совет самоуправления члене онната кине онна редактор онна ответственный секретарь догунахан толорор хүрдак жойдыгын күлүр эне канан быйылгы северянка конкурска мисс очарование үрдүк номинациятын ылбыта. Оны теңе кине өссө кохан агар бу биге икки тыгынча онагыс сылга бәбит 95 хаста юбилей бүтін бәдетияқтақ оны студенттарға нан қоғанюттарға кинеге тақсияқта. Онан да кине білен тұра бұл үчігеккен бағайы инетін туғынан ақтылғанын дойдутын сәргетін туғынан қоғаны кирияға денеріне бит. Сайынабы тоттан бейіне әме наукаға үчігей сыйыннақ, енекінен бұл хотыртағыта, ағай қонықтағыта Якутскайға баранын пықаға кыттан әме екес месте болан кәтбіті. Өрәқтері кен үшейдер, қаршыстар, тоқпар опсайда бұл колледж толығыр күргөмнәқті кытталар. Онан бұл бейе олар бұтынтан үшігер әтіттен білі бит. Онан ұтта индекетен дағаны бейге қотығыр бит кәречен кіргіттара, үйренияқтары, өрәқтерін бітеренлер, бәзін специальностен таланлар республикаға, онаттан білден тұрар бәзін сиддерегер оттарығар көмәләқ, туғалақ специалистер болан тақсияқтары ден әрел бітен білдері бит. Бу жарыктан олорор Даяна Никонова өлөөнтөн сылжар. Дегет ырыя бөлөгөр жарыктанар. Тыыннаак музыканын үлүһүйер музыкальный салаячы детин талан эби үөрөхтэйхэн салаатыгар үөренер. Я учусь стать специалистом музыкального руководителя. Сейчас у меня первое занятие. Я учу репертуар песенка «Танец» из кинофильма «Золушка. Добрый жук». У меня первое занятие. Ну, в принципе, я быстро осваиваю уроки. Музыка, как сказать, мне по душе, мне она очень нравится. Почему я пошла в это отделение? Я с детства люблю петь, также танцевать. Люблю разные песни, и даже зарубежные, европейские. Вот почему я сюда поступила. Учителя здесь очень добрые, и, конечно, я их уважаю. И
уважаю их учения, как они обучают, также их методы и приемы. Также мне нравятся мои однокурсники, я с ними очень нахожу контакт, легко общаюсь с людьми. Также в колледже я много выступаю. Также я в составе ансамбля «Дегет». Это эстрадный ансамбль. Также люблю участвовать во всяких мероприятиях, так как в интеллектуальных играх, брейрингах, также в музыкальных конкурсах. Зимой я не смогла съездить в свой родной Оленек. Показали мне фотографии. Я как будто почувствовала себя в своем родном Оленьке. Узнала много лиц на фотографиях. У меня было много эмоций. Я каждый год, когда училась там, каждый год ходила туда. Мне очень нравились мероприятия, игры, которые они устраивали. Также концерты, песни пели, танцевали. Онтон коллежка манна жөрели кылбарыр кытылаа котугум ораттан, кинкирир кең нелемен тундара кырайыттан, кырса сахаллаах, барга бай айылгалаах, коту дойду кыталык кыргыттыра кыттыылаах, үгөскө кубулуйбут күрэх ыйтыллар. Күрэх сүрүн сылдынан коту дойду сөгөмер тыйыс условиятыттан келен, коту осколаларга учуутал, идәчи иделергер үеріне сылжарголорго бихире билбиллери ураты болгомто үескети болар. Быйыл бу төрәһен республиканскай тахамга ыйтыллыбыта керәхсенер. Манна намнагы технология онна дизайн, жукускайдагы культура онна искусство үераган кыһаларыттан келен кытыннылар. Устужоннар төрәһеннәрин көгүлүү, өйүү, кергете келе хырытта, үеремек кыһатын кытары өрүү сибәстәһе турар колледж выпускницата эбенкин урутун кең ис коханнах историятын, культуратын, искусстватын таргатаачы андойду тахамыгар тахарачы Степанида Павлова синилга. Күрәк 5 түһүмәктәрин түмүгүнен бастакы вице-мисс болла культурно-искусство колледжыттан Слепцова Элеонора, 2 вице-мисс үрдүк атын олла Бүлүтәгы педагогический колледжтан Мария Стручкова, онтон күрәк кыйлагынан тагыста Бүлүтәгы педагогический колледжтан калыматтан келен дошкольный салага бастакы курска үерене сылжар Снежана Никитина. Я очень рада, что я стала победителем в конкурсе «Северянка». Спасибо всем организаторам, группе поддержки, моему тьютору, всем, кто за меня болел. Мне конкурс очень понравился, и в дальнейшем я буду участвовать в таких же мероприятиях. У нас всегда разные мероприятия, и это очень хорошо. Спасибо. Бу норот иретін толора турар үрін кырнас тутулах кыз Таисия Исакова жаңыттан сылжар. Тебе долго иду, Минина. Тебе долго иду. Мисс школы катачу мелек, то осенние балы катачу, там буманы кахана катану. Да 5 местах было наибирала, бен тут тахапта сылжарга. Да ну, эппага короче.
онна Монголияға фестивальға үңір бұттара. Онна барақ бітен әрін. Маннык көрәк республикаға Артика сыла биллерилиягаттан сағалаан коллежга 2 төгөлін ыйтыллар. Онна Джон Серге кең сәңәритін олбут күтүүләк тәрәһіннәртен биддестері болар. Күрәк былаһын тухары ытчаттар барақсаттар әдер саасай гетигер әм миндәһен тәңгә алтыһар күндү жөгелерин кырылас комактаах бүлүү беригер көрсүспүт бир өләннәхтерин түһүмәк айы уруйдуу айхаллы көрүстүләр. Ол айы коту дойду кыталык кыргыттара күн курдук күлмүрдәтилер сандал саасты сандардылар. Ити курдук бу күн коллежга түмсүүләк ытчат бир сомого болар, киһере көрөн үйрүк кере эйгете терилинне. Кыргыттар өссө бир быйылгы сетихилеринен ан дойду тахамнаах күн табата диен бастакы көһө сылжар этническай таңас көрүүтүн фестивалигар диплом тутан анал бириске тексилере болар. Студенттер сылгы кылыттан ытчат кетер бергеһелерин өрен, мана таханан кылттан, таба моохуттан, жикти араа симектери оңорон уонна өбүгө гехин утумнан, аныгы кемге эдер кыз үлэҕэ, үөракка, сыньялаңга, быһата канна багаран кетергерен аллаах таңастары тикпиттерин жүүлге тахардылар. Нороттарын симектерин оғуроннан тиһэн тиген көрдөрдүлер. Преимущественно применен бисер голубого, синего, белого и черного цветов. По представлению вендов, голубой и синий цвета означают средний мир, голубое небо, духовный аспект жизни на небе и земле считается знаком рассвета жизни. Белый цвет – это образ снега, как символа чистоты, жизни, счастья, всего светлого и хорошего, а также и суровых испытаний. Черный цвет означает символ жизни, отражение земного начала. Орнамент на украшениях выполнен просто и ясно, традиционно за счет игры цветов, ритма, круговых линий, дисков с мотивами солнца в виде розетками с лучами вокруг, чередующихся квадратов, углов, крестообразных узоров. Умелое разнообразие примененных мотивов, грамотная подборка цветовой гаммы обогащают орнамент украшений и придают украшениям нарядную внешность. Коллекция «Северянка», объединение студентов Артика, руководитель Мытник Светлана Григорьевна, Вилюйский педагогический колледж имени Николая Чернышевского. Устужон бу маннык тахамнаах күрәхтерге, көрүүлерге тексере кескилләх өтүө жылы боллаган. Оголор Америкаттан, Монголияттан, дойду республика талааннаах атырбыт модельердарын, ураты суоллаах истәэх, жарыктаах мастerdары кытта алтыстылар, выставкаларга сырыттылар. Керелин кәккеләһен элбәгы көрдүләр биллиләр, көрәчү онна жүллүр сүбә сәңәритин ылан тутум үрдән келдиләр. Сыры соһутчу бүйрүтүнен Ырах Монголия дойдутуттан аны хайын ытыллар ытчат фестивалигар ыңырыллыы болла. Мы видели конкурс этноаксессуаров. Нам очень понравились работы студентов Вилюйского педагогического института, колледжа. Приглашаем ваш колледж тоже к нам в Монголию. Очень талантливые, кстати, ваши студенты. Мы будем рады встретиться с вами на нашей земле. Сүрдәк учуй билиңис аныгы таңаска кетеллер аксессуардар оңорбуттар меха бехяхтан кайгалах жала. Оннан оголорга мен үтүнө багарап сүрдә бу бехи хордо жаннары батыхаңыт солахан билиңит төлөгәлдә возможность бары. Оны барытын ылынаңыт, барыты бурды элбәк конкурстарга сылжаңыт, элбәк опыты ылаңыт. Сүрдә улахан истәнҗәң болаңы сүрбә бире сүе, сирәйгәр өссө улахан вкладкадан урарга тегәр ди ханада. Бу улахан бүлгәрдә улахан түһүлгә международный түһүлгәгә дипломан булбыгытнан итетек стиңник әгәрдәлибен бу сүрдә улахан яка илке солгы тегәр тух арыян берер. Инникине үләне эрәер. Ответственность. Эппетнестях болу хотыннады. Сүрәхтә белестях болу хотыннады. Очоғына хесетегені лаққыт. Бу курдук учуталлары белемнир Николай Чернышевский атынан бүлүтәгә үерәк кыһата коты дойдос колаларгар учуталлары итәчиләре үеретерге, угуярга туһаламмыт үләтә күн бүгүн коллектив әлбә кабаннах ыдар үләтин бир жан хылак өрүтө болан энигитин даганы колледж котуттан кохуун ытчаты ыңыра угуя туруга арчылак ана агас болуга.